Echki qancha oldi? 7000. 7000. Qora echki 7000. Yerda bir qo'zi keladi. Şunlar da o. Qo'zi qancha oldi? 14,5. 14,5. Urg'achi erkakmi? Erkak. 14500. Assalomu alaykum hurmatli Chobon YouTube kanalini ko'ruvchilar. Jalpon qora Chobon akantidan siz salom deb bugungi 9-avgustdagi Jalobot mol bozorlaridagi qo'ylarning bahosin boshlaymiz. Videoni yana-chayin ko'rib turibsizlar. Agar sizlarga shu video yoqqan bo'lsa, so'zlarga klasni bosqonni unutmanglar. Sizlarga qo'ldan kelishicha qo'y, qo'zli qo'y, shirboz qo'zlardan teki, takalardan, echkilarning balarin bo'lsa olingan, sotila turgan balarin bilib bereyim to'g'anlar. Nerede bir qo'z keladi? Ava qancha ekan qo'zi basa? 13 sizga berib edingiz, erkak urg'achi. Urg'achi. Ha, urg'ach qo'z ekan, ha? Ha, yaxshi. Bozorga ichkari olib kelib ketasiz. Ha, yaxshi. Cho'l tar ekanda. Cho'l tar ekan. Bu yoqda da bog'il ochad, ko'plarning ichida. Evet. Çoğul degen öte ko'p, yo'q, to'sib qo'yishibdi. Aydan berib, ya men o'tib ketaveraymi? Oldin ish yuz berib taqlanib ketdim. Turpoq to'ylar mastan ekan aka. Satlavi. Yo'q, qanchadan bu qo'shildi. Alındı aka. Bilgen geç alındılar. Qo'zlar qanchadan dodasiz? To'g'an. Sizdan da 335 oldu. 335 mi? Urg'achi ekan erkakman. Aralash kerak urg'achi. Kaçada mı? 3'ün basınıp tonuzlar. Solun ayıp koy. Kaça pulu? 330.000. Başı. Yakında sonra qo'ylar var ekan. Yaşı qanday elbey menchiga. Sizdan mi? Yo'q. Qo'ylar, so'liq. Aldınız be aka. Qancha qoldi? Qancha oylik ekan aka? Koz kim? Ha, chiqish. Sol qancha olib ketdi aka? Bosing. Ha. 18.500. 18.5 bo'ldi. 18.5. Bular qancha oldi? Bosing aytib qo'yingchi. 4.5. Satlovchi oldingizmi? Satlat. Qanchada olasiz? Erkak aka o'tang. 14 ming qozlar. Bunda odamlar qozlar qanchadan ekan do'st? Bosing aytib qo'ychi. Satıldı qanchadan? Qanchadan deysiz? 58. 1 2 3 4 5 başka 58. Qozlar bosing aytmoqchi. 16.500 erkak. Bugun bo'sh ekan, o'tgan bozorga qaraganda aqtin basi qancha ekan taqsir aytib qo'ychi. 10 erkak a? 10 ming kemoy. Erkek mi? Qo'zi so'liq. Qanchadan bo'ldi aka qo'shqolar? 18,5. Erkaklar. 18,5 ming. Vale. Qanchadan bo'ldi aka qo'shqolar? 51 oldu. 4 ha? Ha 4.51 erkak. 51 bu. Qancha ekan o'zingiz? Qancha ekan? 13,5 erkak a? Erkak. So'liqlar qanchadan ekan nova? Vallarini aytib qo'yingchi. 22 dan. Yoshlaricha? 6 yosh, 22. Yosh biznesmen, aytchi basin, qancha ekan uka? Sağ ol. Bosing aytib qo'yingchi. 17 erkak. 17. Buni qo'ylar o'ta so'nda ekan to'nlar. 6 ish bo'lgan bo'lsa, kuch molda ekan. Olib turdi, 1-2 yil. Qaramasangizlar to'ldir etganlar o'ta so'ndalar. Şu ellerde altına ne gerek? Ben ona çekede olamayayım onu. Adam gaz, echki joqqa to'lch. Echki joqqa o'tib bir o'yli.
Echki жақта эле. Echki жақта эле ойнаған. Сиздеби echki? Сиздеби echki? Сиздеби ака echki? Echkiler turgan жерге деле койлоп жүрүп кетип турган. Байлап койып тур, эгелерин сурап турайын десем. Азыр алап. Бирек echkini басып билип берейин. Echki qancha ekan aka? 50 to'g'ri. O'zi 50 же балда аласың? А, полный. 3 улагы менен. 50. Жашы кандай echkini? Жашын айтып койчу. 6. Үчөтөң өзүнүн баласы бака? Жакшы. Зор экен да, желин дагы. Сап, иштеңиздерби? Жакшы. YouTube-га киргизип койчак, а булар да? 51 миң дедиңиздер, а? 50 ming. 50 миң. 3 улак немеси менен экен. Улак канча экен ага? 6 to'g'ri. 6. Эмар. Эркекпи? Жеңгел? 6. Кеми бар. Эштам кандай? Десатары жакшы шота. Салам байке. Как өткөнсүз? Кандайсыз? Жакшы өзүңүз. Канчадан болот булар экен? Тегиз айтып койчу. 6,5 да. Эркек урбач чебиштер экен да? Аралаш. Аралаш экен. Жакшы. Бияка өтүп көрөсүз. Просовал экенсиз така? Echki qancha tuban? Echki. Altıdan beri desek desek günge Бутал вас айтыңызчы aka канча экен? 18 атам. 18. Наркыңызчы? Наркы 9. Ну, жашы кандай болуп калды aka? Улак окшойт а? Жакшы. Быйылкыча жарадыбы aka? Неге? Үйгө. Жок, ол немеге? Айгырга жарайт. Айгырга aka. Айгырга жарайт. Жакшы. Өтө таза абада экен да, жайы жакшы экен aka. Тумнук. Каерде жүргөн aka бул экен? Ачыдан? Ачы. Каерде жүрдү ачы? Ачын Акбулакта жүр. Акбулак, жакшы ошо. Терилер тунук экен да, базарында экен. Яка көздөп аралап өтүп көтөрөлөр. Коз алдыңыз ба aka? Канчадан болду? 17 ming. Экөбү? Эркек экөтөк aka? Эркек козулар экен. 17 миң паланча болду. Эми базар туугандар. Чоң кичинеси семиз арыгына карап туруп Түрдү бада кете берет. Сиздер болчу кысылып алган эң эркин жерден көргөзөйүнчү. Сол тумасынан чеген экен. Базар койчу. 14. Жашы чека? Эми ака болду. Эми 8. Жок, тымыл кылдык да ака. Ал эскиди да ака же. Бизге тартып койсуз бака, карап кетип кой. Канча экен? 17 эле. Коз экен, 17. Жакшы экен, союшка 17 миң. Солук көргөзүп берейин десем. Коз канча экен о? 15 эркек а? Эркек. 15 миң. Солуктар аштан экен дос. Soğuklar Nalar 20'dan aka. Aha. Nalar 20 işte. 20 жаштарчы? Yaşlar 40 işte. 4 тегиз, жакшы. Kızıl. Базарыңыздар жасына? Соуктар тартып бериң аракет кылайынчы деген жер бар. Алып барып багам дегендер алып калышы мүмкүн соукточу шаба. Асканга деле күзөттүлөр кана. Көктү алдыңыз баба? Канча болду ошол? Канча? 13. 13. Nerede birini var ya? Ne izlep жүрөсүң эле бар? Ol жоқ bu.
Aka aldыңlar öce satılabı. Qanchadan bo'ldi shu? 17 mingdan. Dostum onu bassa. Boshqalar qanchadan bo'ldi? 29'dan mı? Yaşları çaka? İki kişiler. 29 ming boshqalar.